aba nibagira ngu bine kukuza irwaro nikiza kucendeza abantu abatwire omucyaro cyabo bari kuteganisibwa ahabwa amarwaro okuzahari abarwire aberundanire ahirwareri okutunga obujanja bwabusha okutandika aharwa mukaga obuhiseri izoba nibagira ngu batungire abarukurenga omurukakaga bajanja baho 12,000 abantu kantushasha tukozire ando gambira turebera abarwire bari higuru ya kakaga kandi nabandi bakiri harayini tubamarira abari ahiguru 12,000 babatse kugenda nembazi nari kujanja birwaha ka outpatients tungira abarwire binji medical campage kandi batunga kuhereza abinji batungira kuhereza ubushemerire kandi nenambe mpango twabasinde ko marwaro agaputushiraho munonga Sister Immaculate Natukunda okwebembera St Martin's Health Center ya Kashatu nagira ngu ebintu nkishemerezo narishi theater ambulance ni bimwe aha bintu ebikwetagisa ahirwareri okurukuza okuba health center yakana nahabwe cyo tubashaba obusagici omutungura irwaro ryitu ahabo kuba ni kimwe aha strategic plans ezitwine kumara imyaka 5 kombeka theater tukwa upgrading irwaro kuruta harefu yakana no kutunga ambulance kombeka MCH hall okuza kutaho obujanja bwabusha okumaraho ebiro bishatu aba babire nibetebekanisiza okujaguza ekiro cy'abarwire omunsi yona ecyanyinca kare aho bari kutekateka okugira abagenyi bakuru abebemberirwemu minisita w'ebyamagara Jane Ruth Acheng in conference ya deliverance hearing negenda kurungi so na community empowerment programs aha mukorogo Gasha kwa Daniel Bingana.